Reka dufate umwanya tubashimiye cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV ndetse nawe mukomeje kugenda muri ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye hirya no hino. Wowe ugiye kumva inkuru utameze neza, reka nkubwire ngo ihangane uraza kumera neza, Imana iraza kugufasha, ndetse nawe umeze neza ujye ukagushima Imana kuko niyo iba yagutije ubuzima. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru ishimishije cyane. Uwitwa Bishop Gafaranga yafunguwe. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanishije Habiyaremye Zakariya wamenyekanye nka Bishop Gafaranga igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe usubitswe nyuma yo kumuhamya ibyaha byo guhoza ku nkeke umugore we no gukubita ndetse no gukomeretsa. Bishop Gafaranga wari ukurikiranyweho ibyo byaha afunzwe. Urukiko rwategetse ko ahita afungurwa kuko yahanishijwe igifungo cy'umwaka umwe usubitswe n'ihazabu y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyemezo cy'urukiko cyatangajwe kuri uyu wa 10 Ukwakira 2025. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Bishop Gafaranga guhamwa n'ibyaha agahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Bwari bwasobanuye ko ku cyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashingiranywe yahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyo guhoza ku nkeke agahanishwa igifungo cy'imyaka 2, bityo kuko habayeho impurirane mbonezabyaha agahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Bishop Gafaranga yaburanye ahakana ibyaha ariko agasaba imbabazi z'amakosa yaba yarabereyeho mu rugo rwe yatumye umugore we Annette Murava amurega. Yagaragaje urukiko ko umugore we yamaze kumubabarira kandi ko hari n'inyandiko zashyizweho umukono n'ururegwa ko yamaze kubabarira. Umugabo we agasaba gufungurwa kuko biyemeje gukemura ibibazo bari bafitanye. Ubwo yaburanaga mu mizi yabwiye urukiko ko yarekurwa agasanga umugore we kuko afite ubushake bwo gukomeza kwiyunga n'umuryango we. Ati twagize tubona imiryango ihagaze imbere yanyu muyihuza kugira ngo ibane neza, ariko kuri nge uhagaze imbere yanyu nsaba imbabazi, ngaragaza ubushake bwo gukomeza kwiyunga n'umuryango. Ikindi bagaragaje raporo ya muganga igaragaza ko ameze neza nta hungabana afite, nkaba nsaba kugabanyirizwa igihano kugisubikwa. Iki gihano yahawe gisubitswe mu gihe cy'umwaka umwe nk'uko urukiko rwabitegetse. Ibi bivuze ko mu gihe yakora icyaha muri iki gihe cy'umwaka yasubikiwe igihano yahanwa haherewe kuri uyu mwaka umwe yakatiwe mu rukiko. Uyu mwaka abarwa uhereye ku isomwa ry'icyemezo cy'urukiko. Bivuze ko nushira uregwa adakoze icyaha igihano cye kizaba kirangiye kitazahererwaho aramutse akoze icyaha nyuma nk'uko byari kugenda muri uwo mwaka. Bishop Gafaranga yatawe muri yombi kuwa 7 Gicurasi 2025. Bisobanuye ko yari amaze amezi 5 n'iminsi 3 afunzwe. Rero abantu bari abakunzi ba Bishop Gafaranga, hands up, amaboko hejuru, dushima Imana ko umukunzi wacu acishene. Murakoze cyane.